tuntruma rongbona chanchin kan ngai thak tur chu sumdon na nei tu tong trai na ti South Korea a Kiyong Un kumsum nga pruk mi chanchin ani Kiyong a atong trai hian thilmak alo thleng thin South Korea rama accounting zirna nei tu muingil tak atong trai lain 7-day Adventist ko san hian ko san thardin trul tata hriat na anaya ko san hruai tu te chuan an in atanga lavak lo ko san biak in chu akuta anda a akum khatna chuan mi somli in baptisma an changngal ani atong trai zui zelta ka chuan kumhni le achan ve chungin baptisma changchu somko pariat lai ani mana puki yonga chuan mi za baptisma chantir tura tong trai turin thulukna asiamta ani atong trai na chuan khongai takin mi za min pero ti in adila amit anmen chuan aril ruwa meiche pakhat kumthum emolai amu ngai tak lo kha alo langa achan chin chu mi te hanzot velin Children Art School ahong ti aseta ani pangpar bor moi tak mai chukengin an sikula chuan avalana an ti dun luam nu chuan puki yonga chuan kausan adin thar thu chu asila mi som kwa pariat lain an thin lung isua hna an hlan thu te po asila a hna chuan nang hi zana itang turani atia chunu chuan te reng mai a zana chuan ka tang ange atitamaya puki yonga chuan aro puye ma se Bible zirda kan nei masak phot anga yang naktu klaidar saril achan veya Bible zirtir tur chein kalokal donia atia han ngoi de undatin heti hian asoi zoma ipasal po lo omvenge ro se ti in an shil zuya puki yongan apasal asoi telna chanchu baptisma chang zanei turin mi pani alamamo wang ani a chikul akal san le tak nu chuan chunu chuan apasal chu phonin abezui ngala naktuk tlaya puki yonga hi Bible min zirpui turin kan ina alo leng dona ti in asila apasal po chu puki yonga ang maya sumdong hlo thing ani ve a mase ani he chu Christian ani ve lo thla tu te biak na mun an siama chuan an pathian te le thla tu te tharau chu abethin ani tun hnai de uluk atang khan asum dona hak zaunan saptong thiam du in saptong zirna bute alaya azir thin ani chutiang atana aman pakhat chu Bible ani nge ma se Bible thu chu aman thiam vak lo khop mai an office a Bible a chia thin na in a omzia ero a thiam lo le thunga a saptong ngot khachu a thiam ve maya ma se a omzia tak aman phalo ani atopa phei chuan mang ang takin Bible hriat thiam na dilin atong trai ve ta hial ani athu cham chu pathian ini tak tak chuan Bible hriat thiam na kanei theina na min tran pui tu tur mi tu emo rom ti rang che ti ani chuti lai tak chuan ania anu puin aron phone khani anu puin a soi chu naktu klaya pukiyo nga hi Bible min zir pui turin kan ina alo leng do na ti ani chuan mak ati hle mai zoka engemo chen chu chelo chang lovin an thungoi de wanga trek la in aron deng ni mai hiana in ria alu chip atanga a clear thlengin trek la chuan fan chuak vek ni mai in a in ria ani atu ka chuan puki yonga chu nu pa te ina chuan lo thlengin Bible zir chak tak maya an lo ngak a mu chuan mak ati zo khial ani an fa te pahni puitling to po chu an om ve a an ni po chuan pathian thu zir chu an lo chak ve hle maya an pa tong trai na rang taka chan ani ta mai chu mak an ti pui ani an chung kwa chuan puki yong hovin Bible chu an zirta a an thil zir chu an pom ngal thei zela an thin lung te Isua hna an hlana puki yong atong trai chanan baptisma changchu za an tling lek nilovin za le pahni an tling ta zo ani tun quarter 13 sabat tholom then khat mang hian South Korea rama project pahni ti puitlin thei be sei ani a pakhat chu an san khopuya lopem thar fa te en kolna mun ani anga pakhat dang le chu Daegu khopuya Mission Outreach Center din na tur ani ang